Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Nalor ki jingirap ki bakasnong Erpakon Hariboh District. Kayo lang bagi skim sorkar, lagade na sorkar jila ni ke sorkar pedeng. Kini kesenong watla kaldi kesenong kebarin. Hendri la itu ya ka omtang da ke sorkar, hendri la itu lang ya ka ru, wat na kiwe ki kenhun jong ki rushimet lene ki private company. Kabalong na kebenta, bat na ya ki kampen roi ha kini kesenong Erpakon Hariboh District. Kasenong hadin bakayo ya ke jingpen mang jingirap na ka ICICI Foundation, lang baga Spring Water Harvesting Scheme. Na ketika company kinong tre jong ketika foundation menta kesengi kilawan ban jurip ya ki jingsina na ke benta ketika skim ki bakentup ya ki jingsina ya ki jaka penlang lene ki cangki ki jaka tong ka jaka sajan bat kinala pentut hagene ki jingwan jurip na kaliang kinong tre ketika foundation kilapan pau ya ki jingsu komen bani i bagene ke senong galala ban pentre kam hok ya kini ki jingirap ki bag foundation galai se kini ke senong. Nalor kita kijingirap ban pensena ya kijingdon kambat ka ketika foundation galayarap beru ban pensena ya ki katto kan tiligi longying hagane kesenong dagi semsniang ya ki balajet dag dor senong ban yo ya kita ki semsniang ya ki balapan mang jingirap ban sena daga dau bilan ka baskem. Naga liang jungi habang yo ban nikran ban urang ba senong jongan kesenong Erpakon uba Michael Tongni ulapan pau ya kijing so komen bat kumjuru ulapan pau ya kijing kublai ka bashibun ya ka ICICI Foundation bagalajit ya kesenong Erpakon ban ai ya kini kalat jingirap ka Water Spring Harvesting Scheme bat ya ka semsniang ha ka bagi pat ba senong ki bejumat ya ka jingkurdu ka bana kapor sa kapor hendrai ha kini ka kenti ki bamenta ki pat ba ka yo tang ya ka bantong bat bandi hendrai ki pat ba ka yo sundan ya ka jaka sum bat ka jaka sajan ha ka senong lengba ka jingjit jong ka ICICI Foundation ya ka senong Erpakon. Jom kasama sol. ICI Foundation ila yok yang ya ka agar kumbade bargina yok ki kontraktor berki misteri ki baterai hakta rukum ke babiang berki juya klik pertauru pe kala biang ne amrang ba stong kat ne pe kala i biang ne am mustenat ne se kalau ada pejongi na kala stong ila yok ya ka jika ku ke bakau nomor ba kalau ka isna ya datang kiro kalau bapaka pat kasus ki pat lagi banak lau hadu datang kiro kalau ke babiang tinggi orang pen kampung kita stong ki baru ku yang ada jingkiman ku tinggi pedang yi consulting mah di bana do basdang bangkan deka program coki kalau long ke basiso bat hadu mentah hadisya ngimpat pli ngila penan kam no ya ka ni apa ngila ya pun men kan ne mau jang badan ro yang ba kata kasong tibor ba kam halor mangite ada file kamu menang dari penan kam tinggi mentang ngila ya penan kam la arbana ngila penan kam ya ka kita hina kena ni kubli sibun kubli sejarngu ngi pijak sobhaya piru kibayawan ni ikan dan nyara jaket baru mo Panangkong kadai na banta bangin kadai kum kaji kontrek kadai harsal mo na banta ka shooting ka bingin le telong kawai kalong majorly kadai na banta ka spring water na marka spring water kadai ka project ka bingi le ladu pasang ka foundation hadu banta tingi kwa ban penlit jumut shwatang na banta ka spring water bangin le ya ki video ki jongi mo
ka video ka jumut banle na ta spring water ka longba ka ka jingkala ka ba spring water ka wandra aga jing injong phi kum ka snong kum ka darbra snong kum ki longkmi ki rangba ki khlong ka jing wandra jong ka jing baha ka jing wandra jong ka spring water ka bangil ale ka ba ka long shwa ka spring water ka jing ka ba ka snong ka thau ka mat dei kumba iba ila ba haban itu na jangai na ne teng nang ne pi haban lit chano pi haban ne thip pi haban ne ayu te gilongin ke baduk komod ba jinjar ban thit ko myo ban thit ko haban ban travel hadu 6 kilometer 8 kilometer te ni kwa ban i ki artli ki story ka ban kong ka de shwa ka jingwan jong ka spring water but hadin ka jingwan jong ka spring water kini ki artli ki story ni kwa ban penlong ya ka lengba ka jingrap jong kini ki tim jong ka sama sal lengba ka jingrwai kin pen i kata ka story jong ka spring water lengba ki jingrwai te ka spring water baling ngijit ha ka snong ka jong phi la na kino ka snong ro ni iba ka snong kolong cooperative tingi kwa ba phi pnya trilang hadu bangin dadap ya kana ka benta ka bangi ayu te menta ka si ka ditang ka jing sedang ya kana ka bangin le kana ka shooting te hendrai hadin jong kana ba de ki tim jong iba kit kin sai ke ka badon kam ban le pa ha ka final shooting ka bangin le ka bangin don kam Di dapat lagi semua hang kamu tahu ada sih beda gram nomor sih lengba contoh ke spring water harvesting ICI production ya kaba rung ini kaba ya yo ya ki jumentai na skin ya kadang jangka ICI ya kaba para kita ngikut kita susah mudah belajar bagi senior di kelas ini video atau undi umpam kebat kena dari ada bawan yang kan kalau kita ku ke bakau ya kena nong yang sama ai play nong ya ki nong pit nong kmi ya ki staff ya ki officer jangka ICI ya kaba ha ya ki kan hak ada kertum ke bedai ban la ru nong program ke bejab tat adu kan dikasih bagi ayo yang penen kamru ya kan umbam undi ini naga liang jong ador basang ai play di songo kau ya ka ICI foundation kumjuru ya ki para nong kit kam jong ka ICI ki balawan kan kasih pada pendap ya kan ji no jong ya kan ka umbam undi apa senang patah naga liang jong ang asaman ai gaji pertukan pam ya ki no senang ibaro iba penen kam ya kan katong da ka ba ihap ban pikir ban sumar khoit ya ka ban yo ya jingkot jingkia ha kijing peren kam jangi ya kan ka umbam undi nama teng bunsin nangi yo ya ki skim penroy bawan nagalang ko sarkar lagi no ki jingmentoy long da la poin tong kalong no ka ba kadu no na sipor berkayap no yang bergejing le torti jong kinong susnong dengan tentukan kami kinong susnong hi baro ba ha bansiam ya kan kabu kalan kaba pipenen kam ya ka umbam undi ya ki jaka ba pipenen kam ba kisur bisabro hangga akor keburam pin pigmor ya ka khoi ka suba undi nuan berat jebak ne kumjur akan ka jaka ibu kenang teng nakatao kaba kasong jangi ka keduum yo panaya tong ne undi banya sum ya sai ang ning lat ya kijing maham jang ka darbasyong ya kaba min ai ka ketikuman kita yang banyo panya rangkat berpikir nang nang bal nang kataw hikan mang bajab tenap nang ne sakmat kadang jangan aku beliru ya ki nang patai kubor ya kaba hilawan nang kaneka si ya kaba nang sim ya kijing keli bat ki jing mentoy ki bayu akasnong jongi nangis kamba nagalyang jong piru ai ki kublay ba beli nak kuy ti nang ya nak kapor jong kanika ICI nila yo ban tong nila di kipoti jongi ban yo ban pendon kam ka bam ka di shet tio ki jan ki nep te ngili sat sawa te ka bam di ban layo yang bakan kaskin pa bagi school ko kraw ya ka ICI foundation kebala yo ban rong kli apo ka snong jongi ha ka banungkong for one inspection ni small talk ba penpoi ko umbam undi apo jang senang bagi tangki ban sina nang ta bagi kuye ki jingan kam hagi bedi bagi samsnyang samsia bagi sembai jhur
bagi jing kam je kinang senang ba ka basdang je jing inspection na mot ba kan sulong kum tu kum julong kiwi ki skill ki opo senang tendai hapo jang ka sistem menta ni bagi jing kala kalong totally bagi jing kam paro ki poi kumbala one inspection dulu ke basdang di kolong ke jing kurku ke bakran nang tak nong rap ki boyo ek sembai jhor ke jangki bakin le kitchen gardening nang ta kumjung ke ke banga ni haban letong kham jangai 10 kilometer tam bangi haban letong ya bisa jani punta ter ti menta ki lapoi hadu opo snong bagi laban ha iki kena ru bantong nang tadal di ru swaban lek school swaban lek bu school swaban pun krat lani swaban tiap menit ru laban letong pun sok subun yang tak pada kisam senyang kibangi yo aman lagi kan real lagi belum ya bila yo kita mentai hak di kisam senyang yo kisam senyang ke papaka bar ke ba anjing syashani sya ke area jungi di sana kisam senyang ke bamut ba we senyang pat di lah habli prepare bonsin senyang tinggi yo akan kisam senyang ke bala ai de ICICI Foundation ke bala dalam ngiri senyang kan no totally sure kabumut bari ki bobon peteng ru kadang lak bang ni publish bun publish hijarmu ya ke ICICI Foundation ke bala tre borba nam ta kesnong ka thau jani bai kwi ru apo jong ke district kelong ke cimuntai ke bakra nam ta kisnong ki bayo priang ka beli nang kurku ya baro ki ba yo cimuntai. Admission open Kapatar Kema Model Degree College, Ribhoi District, ka khot admission na kabanta ka PA first semester, ka lat bahajan na kabanta ki samla pule, na kabanta ki jingtip ki babanya, phone hau number, praiwe laiwe pranot sanar khandai not, lani pra line yo not prasan riu khandai san. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai